Daisy, Hekari, a corner of the wood fellas, and you are going to country or you horror loga. Yes, any make a logging. Logging is your computer, no generation yaru. Logging yakure gamity. Yes, Hekari to metal. I don't remember. I will remember that name. It's a name. Logging yaru kuregamitiale uri. Tita tenne. Yeah, of course things have changed. Yes. You see nowadays, power source, they say they are pretty affordable. And no market skill. You know, Kenyans are very industrious people. Muno. Or have a talk on my kidu. Look at Yamake Tiraku, Namaje Kuruta Duariaki. Tene power source, within a radius of around 50 kilometers, there are you get power source. Name no. Name. Eh, cannot know me. Natite, you are Wakunen. Eh, yes, yes. Now I saw the one of your Nagia. You mean the Nisia Mew than everything was done the manual way. You see your mother with your Kayana Modua Power so. Now I came to learn Marihagi Tagi. You have your night tagi. Maguta. Okay, you know, only Matagi Manana. That's away. Only I can give a Matagi Mana Meteo. Manana Corale Gabao. The machine in Goragona. Machine, you know, all corner Macarai. Matagi Mana. No bow, the Manana. Manana. Nigamo, no more Kuro. You the money. Yes. Now do have like power so owners. Yes. Very powerful people. Very. You see, they are not many. They are Mahana my MC. Nanyamo nearly say. Yes. Ona mwone power so atake mekuwa. No. Ni ali dogo modiake. Mwone power so akimigirira kiadete. Ni ali para buja. Na dogo modino ni yo haga bread na gakonia we. Mwene power so no akuire kibu kia maguta. Yes. Na oiro. Yes. Yes. Akinya kiheo cha iri. Para buja no yakoro gekinora. Agithaka machine. No menya ne marodi. Amuda ya motongi oguo. Arurumerio. Those people are demigods. Arurumerio ehoro rethi. Anengero e idol. Munene akameo ya. Nakahogora kingeti. Alemwe adara gia na para fuja yake. Ni umenya ni hali ya mura mwingi hura hure. What? You see Taneri? You are the assistant to the boss. Aje we go back. Taneri, everything was done manual. There was actually on etawatia. Ohoro wa uhamasisha ukataji miti. Kwa bure mago idhano. Power sweet anoka. Yes. Idhano nilo yale gagamiti. Yes. And that tells you wana gufura muti mura yihure. It was technical. No mothe wona mundu apaso abata muti ukoho wega. Ukure gwoka hora wothe ukugwa handu ke. Handu hamwe. Uko rego atwaro haria. Tena ne mori ge uharoroke. Wala anake moka. Makao la shati. Airochi magamba kuhonio kimwiri. Makarugirwo wega. Yes. Eha undu maukinyagia riu. Ukarutwo riu salmoni. Gwethwo riu backup. Yes. Backup ya andu ituura. Ni mareretwo kwa Afresia ri. Ni kurare guo muti. Wa Afresia ni aragwithia muba uria wake. Ni arenda waturwo ndingi. Yes. Ituura rigagiuka. Hari expert weatherman. Gwata Francis.
ucio ni wa magogo haria gacumbiri-ini haria ha mugunda akagwa ruhoro rauma nako ruhoro rauma itherero riri koguo muikara mumenyete ino ndakiria ndamuonera haria kianda wa buraje guceria imwana ya ruhoro rauma ha te anake cio ni macoke muhuro ndukogwa nako guo gugwa na guku rwongo aya ukayo aya ni mwaromia sagathi na mbere kuringa ithanwa na wetha man yes ndahutagia mukanda wa kugucia muti ucio ndahutagia mukanda he was the overall supervisor yes na gutire mistake ya nene ta kuigino advice ya wetha man because they knew do ithanwa do uyo geke uthan do kigwa merana bado kidogo bado you know murumetie na ndakora muti ucio ri most of the time ri ni wakararagia ni wa bari abere riu mundu othe agaikara eseti ucio keke ne keke Siana mavutati kwa nale baruti si hora kwa le uria gari ngi iroga magio bara he mundu arugama muvutati kuria mbere kurugamia hetukiri arugamia foot traffic kana gari ingiuka yes to avoid any ito naguo muti no cause damage yes juru bono na hedo what ogie hiore no we hioreria iguru we hioreria haha thi ugatuika icere hau naho ituura ri waigua rero orai tondu gutire any scientific proof ya muti ucio kugwa ha it is you and forces of nature we muri more wa mugunda ona andu mau kana ta thuraku na ni kurima me kurimaga motivia kianda au de wa manya acio uguo ri akuithagia mukwanju ro uguo agiricogia benji thatu cia kahua riu hau gako hari muguni ponye no ngetirie muguthana na mundu uwe no amba kwiga ya briefly na gwitikira we wi thabari-ini ya matu-ini no ga iguru kauga oguo ndari ona wambaga gukira withikiririe umenye withi kana wi iguru macokera mwaigua bu mukanjire gucoka kwa access kindu gitoo collateral damage muti no wagarurukira iguru no warega guthi haria mukwendaga kaiga wei kai agora nyumba yake foko mukona niguo cio mabati iguru bio we gwake sitting ndwene mwamba kuonia andu mambe mabakiti wetha mandire ona ni amba guthiururuka micii ria ekuhiriirie kurora kana kuri andu micii kuringaringa na kumahe woni yes kwe evacuate maramu kauga gai nyumba ya ifati aitha wira nyumba nona kabongea guria nyumba ya mwene maita maria maingi wagwagira nyumba ya neighbor jirani ni ko magucagiria mugunda wene agucia ni mwathia nginya mugunda wakwa jirani nigetha riu mwehe advantage yes mukaja riu blame game ni nyuĩ mũrekirie we nayo tũnogithiirie hana mukanda tira tũgucĩtie waithano nĩo tũteire timing akĩgũtha mathanwa merĩ ma mũico mana nĩeraga andũ he nyũmba mũtĩ ũngĩagwĩrĩire arĩa othe mekwĩrutĩire tondũ ĩkorwo ĩ volunteer marĩhagwo na irio cia ndari
magwithambe na ngurio mamieherere otiguo we na ke na mwene wetha manake ri auge legally ri advice yake you ignored his advice. Yes. Na gotigira horo. Gotigira horo ucio. Gotiuke go nyumba ya ituura. Henda beji muti ugiekire wagwa. Yes. Tondu generally muti wake gwa mwakianjagia riu kufura kahora. The branches. Yes. Henda meji ugiekire. Mwambe muwirorere. Yes. Nigetha cira wambe ku. Ndio. Mwene okaka bakora. Kwambe kuiguanirwo akora kiro kia muvariti sitting aki examine damage ri akona gitaro riri ojogia gwereire ng'ombe etwike kurio kimandi ana wotia le pawa zote ndio kule gago na ihenya andu acio meko mararenja thuku ta ici riu wacio kwa iguano ri volunteers ya kurihwo na irio ri ni waiguanagira o mundu athi kwao uke na banga kana ithanwa wiro ucio rutwo na ihenya wame mukirie the mess Ay, ya. Ya, na mote